In memory of the hours we spent together reading, if that's what you'd call it, I will never forget you, Lagra, Paddy. Paddy. Is mór a crá cruia ó me Paddy. Chuilig sé cint nafil na his gebaile. Na bhí chen seo, íoch sé troid leis sin freisin. Stocha go míoch. Tá sé tain Paddy níos tá sé ciún agus séb ní honna agus mise. Ach bhí dí sé nair cruichéile. Tá Jason ag an lís son. Bhfuil sé cead bhí sé rála mar maidin, gur a sechan an scoile ága, gon scrúdú bíanana agus a goile gobair. Tá sem glóir an 6 an caint ní seán ísgrúp so níhach an scoile ágant jobráid ach ní bhí annach caint go minic. Bhín fatí salam sa ganú sé maidin na cins go méid sé bailí leis go dtíana Calabega. Agus nar a bhíoh éireann seo ní bhíoh meas máda gur híla. Ach a níis níl waach a bheith leis ar Ward linge a glánamach potó go éisc. Á ní hiige me. A rít ní bhein ró bhór a fé. Tuigann Jason go maithnis go méid go bhhad níos mó rán aige má bhíonn sé déanamh go meas an áirteist. Spóchad stó mé náidíre. Nasúir cumas a behannaí. Ó tá Jason anéis mú tá sé anna cliste agus tuairt san na héan chairta tá go éis sin. Tá sama sin eala. Tá tú anhaún nach nearna tú míúlt go féidir? Ó dhéon sé míúlta héon ríte. Ó tá sam ach mar a chusa. Bhí fiar charaige anna sagúnaí. Fiachríte bargum sa mecht rang gom gan cúpla neomad. Sláánna go Sláánna chrí. Cúsáine? Well, I shot hand chan ar an dúirt. Ní héana de hí leach na daoine tán. All right, na dún charmer de théalar. Bhí me gailút le Katrina fan aglah a bheits a gaiinear Crosswover. Oh, stan charmersin. She got dashed ar a clotha gan win. Katrina? Oh, Anya. Níl structúr fiú tosí fósam. Siad bhí geist nó ríam na. Mit this a heart mot? Oh, no, tá etála gála gom. Gnisce Katrina, dit het leek prónach a dhéanamh sin go. So I na líte chuisteach ar an obair. Right, but we can't set our boat. Chipper mi níos déanaú, ná bhí má. Tá sé bhaint a gaiithn seo, Tá me ganna. Cheerio. Cheerio. There's a swing of Gamexic a hint at Arrig of Ogum. You know, they think morale really enough. I can this brand were sort Ulach, eh? Ulach? Sin Shaffords. Ní tuach over in their Vishach. Gully, to dumps eggs, ní bhain Jack Rotamsa gnácha ar Griglish. Yeah, well, it's free spirit, Tussa. Ní higan tú an brew term. Ní féil am ein leiscéil a húirt am a war. Cai me haspon sigur féile him winning if a eki asam. Baim winning eki asat. Mach achan dún is muinti diolta go sin ar lathev. Nish, cadí na chans na bhíad ar na malif. Ah, fools ro sin. Now, Tom come with amma hogal a show. Well, cert fion tú fás árig de vile déna was an video venture. Ah, sin tada gumpro leis an inistí at tagam an ish. Robbie, Tom fósig fékins ar blank page. Thag me seo rás an idaldait. Mu sé fair play go tráine. Bhí fáilte ar a mé chuis go dtí seo. Bhí mar cíine cúhaile. Cúlach? Har a can fá? Well, hiaman nó tú ráhéist i mécan. Ó, mu sé seafó dí rafa. Sí sí san siit má dá. Níor dúlta sémas ficil támhaid a fur é buideal fu scíri a bhóin bhean. Nis, beidir chaid éin. Á nó, tá sé cíine lua dúsa. Smór an troid na bhain míhal leach go cíneálta lása. Míhal? Níl dúla bí ag anam ní smó. Ó, rillig harb tuisina cosína da. Ó tá jocalam a gáta sem a go mór a réir. Húsú seo a há lóir se lam fiú. Mána mu sé go híra nach chaspil chaintí bhí a bhí sin. Jocalat lóir lei sem a hansa. Ó, í ráín. Díidir sin agus an hánachan. Éisteo se lása héimis. Ó, mi sé rála go feariste cha míchal na rogla sé héine. Tá sé rúsa go deachób, lá féidir agus lá buún. Well, anú láuthe me leis. Nín meúir a gealún tíine sé pichaid. Á, tá anta mai héimis gur míle maigad. Was it seo? Bíon Josh sin go munis. Sláinte. Well, it's me a Jennifer, so she's a chance to road to be. I mean, I'm the son of Crosswover. He didn't leave him in the Belfast. Ah, but you know she aanglauw camera, fire na man anna fleile níos fear maidin. A fin offic shot she hele.
Bhí. Nerv atá se, nó bhfuil bhhaid níos mó cuaí mí arne le déirnaí. Well, han orsa tá sé scailbí. A tá ná teáil na graithe. A mí fáile gom sama bhre íana. Deling ggóla bá a hen fihrú an nó se sé stáú. Hey, Tom, look the fat Tom and look, baby rash, okay? Bh dá bí ganna fall deáile? No, ní féidir. Ní féidir me. Seán, ik gimach, agus an offi choráach seo. Ó sé ceart tá rob a gáda le goid? Tá ceartad. Ní minic go bhín Seán ar das camera. Hallo, beidir pobl os an rún? Tá rán am na brsa. Tá an crúcar mo chríomhar ní ar vín san nóla ceart. Well, rád an lá tag na túna. Awe, be láil go buireach, buchan sléannaí Valentine, na chaine bheits a taimimi de siúnte polenai. Sen, sens. Cúpla cúpert stóigus, cúpla crígus ó dí mar sinna be. Mas ar til yma. Liam catúláidir tín tó galas na decorations má fe. Jo, leid ní lamach núma, tant mar seach le briscaich an lánta sa. Mas go líons mu sé bhílach stoc sé fad. Cáí stoiggus maróga. Be sélein, be January sélein ar na. Steve. Bernie. Father. Tá nula hart cinnte is. Hiad é leis na féle Valentine le cúnaide, caiisiip sé cúnút chum young lovers leis siúpaháisiú lenai. Oh, look no further, Father. Tá Cupid beáat an seo. I Liam. Más an é, Oh, is an sanolí ar cuasí gráras na rún. Go le ceart am, Cupid. Kam se mocht. How's you, Mert? You were there, too? Oh, tí chuid Tanya. Her asher is gone. Yeah. Well, laid near the uniform rug on there. I'll be hard that you skirt the rub of me square, ha. Well, ní dóliam go denach sé sin le mór. Tá an difriúlan is, nach chuil? Well? Oh, sprálam na fáinní clúsa sin. Ngartíonn sé dal sús chuig bord a chlusa. Well, Gartin should rubug. A BUA. Rálam sa til páileáil dínta mo chlusa. Well, be here that you with the Getty. Emer. A waka that's a Paula Nick and Rio. Niaca. Wow, belly ring. Tá sin ítach. Sin rud bear waka mé riamh. Well, it's my lump so fast, A han hiad came did shit not the Luisa. All right? All right. Cheerio. Slán. What are you trying to do? Fáút sa chu colgus táú le garid. Misje, kolgoch. Se, colada. Táú cantlach le drééis. Ús hennis cdéine tá méid heapú go testin banga dhéar bhse. Bam, yes, sí. Nis sé hémo sem mecht duna berín nedum. Well, het fao náine sin, nó muidir go amachneach le anrá? Brenna, ní me ggéar an táhar sin na flé. He go leor. Mar sé úr go dénachas díal túí lehacht. A chanú nach chu tú hen má ceanna lethe. Na pe máid le? Go sin? Ó mó cinna te. Hí teach ciúla í na bún tám seanartha, na sé héna agus áine go amach le chéile, í han agus a chiú tenis. Brenna, ní táda chu réis somsa ach tusa gus a chuid fis. Baile leit. Ar hiad go raibh síle fan ní siúlaiste? Ní éon há le héid. So, go déta idir tú héna go síle go bé. I mean, do you really fancy her? Cordja sin. No bhúirt me le? Tá so gom. Is card faoi tú héin agus míhall. Is smáile mé. Tá an dá yes. You know, síle manis. An fágur ar a dúla go man, ná gur a dúla sílam. Sin éiad áine. Hanne na rire. Tá Jackar seo a bhíniu, a bhí me geirí a chrúthú tú héin, go deach le mo bhuaí a mar síle. Sort dúlána ba. Nasm go tí, a go bí rud a bhíh síle, bhí me se a dóú a dhéirí. Tá me bheis go tí éiad? Well, is smáile a hanna me dhéad a faríon. Fiú sa bháile, bhí se sáile ar barnaí, go bí híle a hálín buáin.
Well, ní ein inú é sin. Tá síle an ceanú. Well, go tíú mit an seocabbí I caint fi síle. Fu sé Jackar á éú an áfik? Mí sé an bás. Well, is máilm sinna bhuiiste. Sí hén bra sásta gobar seo. Sinna cys yn liawr. Wrth le dia. Slán. Seachraí. Cés cheapan tusa faoi fáinní clúise? Tá sé dá ráit docha. Tuige. Bhí méid smaoineh go méiste go deasarm. Cúpla fáine agus cúpla stód eile ó chur mar chúsa. Émar bheith sé sin inis be goin í nemorcha. A ní bhéh goám. Bhéh sé an cúlar fad. Tá stig mar chóirde lig. Ó chead am Well. Is leor Paul Lemáin na an chlós émar. A ní higann táda. Catú seo léile a dhéidir ar hagann seháile, nis tá obair le an ansa. Ó Jack? Céirtí híal an tusa faoi bhreis fáinní clúsa bhean? Sílan go mach sé da an deasart. Dúirt mé leat bhán. Ficha an ar cho fáh gan an maisiúcháin. Bech an chans as cum am an áíre a cha bheitcha pedar is ráint nos, beá le páiste bega ansí na chéile gro séú an nála ceart. Carní raibh sa gur raibh se cho bog sun. Tárí ceanú le ceircolór. Cha fáéis sin arás tá caiin fé ar chéile. Ó mu se stop má bhean. Well inis má há mac chum meile se tar beú déanamh go breád a tain. Bheit an cáú le? Well, nadidir rilí. A bhfuil peidir timppel? An fearhéine tá wetspe. Well, du me se ságadtí mín bí, chníag me se roáda tepráineach? Well, níl náíre. Bheit ríisih sé huas a fleis anúh? Peidir hús a bleis? Tás go déanamh bhar jobs nuair dagant. Well, níar né. Rud cinn míart? Níl. Stócha go bhfuil marthalarum. Sí, tám se anna néta agus nuair a bhí suastíir is just ceapscribhar díáis as ord. Sinna méid. Well, sé an gluchar ir? Ná bach. Tám cinnte bhfuil ceart agat. Raibh eile timppel? Pócaí beidir? Brenna, cruimiis ceiste peidir an thug sé réis. Beidir glú ná bach ceap sé sin gorónse chu fad me. Fága bhar. Debunta aige de Petra. Bhfuil hasúm go bhain tú déanamh an éidir obair bailile san obair an tú déanamh an sáistigh. I moet beelgt moet Frank se dechi. Fáir nach ran tíim céannig múntrí anam sanar bhí me dul ar scoil. Níos tupa se bhena gobar. Bhfuil fácament san bhharní. Goile, rud a bit nás na bústaide? Ní dóla mé. Well, beidir go bring í vita. Ja, beidir. Je mána choice an seánna se bhil. Tá brán an bhí sinnach. Hín difriú mar fágal a siúpaine. Tí bh contrailte? Well, tháinig finéisisteach sos sí saca fum. Paranoia. Ní bh sam fao sin. Bhí sí ddíoch an inseach go burnaí fumsa agus fút agus íchin bhléana. Sin fá beag mar siúpágal chu scipaí. Ar a líam. Tá me Vanessa go raití eile Bernie bheit se réite cí wadra bheit seo. Gapa? Ní ró si a geirí húscaidir. Stíí léhi? Beidir le ceartad. Ha istilí mus go débí hart a déana, Tá Bernie má fan í couple John Art, agus in stígur ranní tú ífad tú síos balle. Sé a héileach do chuart fao smachta a riire. Láid réile háta bhfuil? Gur maigad a haig? Gur pléigeit. Sáid. Lánta. Bhí sin tastal go béir bhfuil. Dá chuig go sanna fi go raibh? Well, in a manner of speaking, détá rá. No. Ím sin na sé scoil cháil am a héna agus braham nus ná raibh síide ar bithegam a chu réanos ní hinné há gorástam ach an fleis. Gus céir a céir leis an fleat? Well, tá sé anéiteach. Is tólim greibh den éigen stigan.
Yeah? Walk the way now. No, I'm now in with an asnaf. Naca, agus ní dólan gra bhéanú den asnamh. I mean, tá tarigad agus na cáirtaí buing fós ann. Go le múir talí, I mean, ní aga gadi arigad in here. Yeah, tá sa go mé sin. Ach, braham mí huainachan. Tá sé sais creepy. See, just níl rodí mar a dágus iad a maid na digan tú. Beidir go cór an glas ahrú os rud ag go cael tú na hocracha. Janie Miché mas mí lad. Seans go bhí mi de fáil rógrám a túlin is. Din darúdar. Well. Anya? Well, there can on Lady Mock. Did you get that run? Oh, that lady's life, that's a carcanior. A while of cup of tea. Oh, but Joe. Tea on the grafters. That was your married, Tarsha. Yeah. So, this wasn't a little euro ladder now, Anya? No. You shall why? On time why? So how would it be exciting to nothing in you? Niet op een droge hoor dat het exciting weet toch, Sheila? Wat denk je daar toch, Peter? Yeah, well, Jimmy Shen is nothing of how we're now goes. How felt she had to be? Het is een beetje eerst toch later aan je dag, hoor? Dus dat is not dat je could be. Hoe staan ze bij de chocolate van raar? Zo. The Shen. Straks one news, boy. Ní gáhad ru de birá. Tás an gomaci bhá go fórla. Ach, Bernie, ní mar hinatá se. Brenna líam tásam. Níor sé cheart am ága le te go bblion ór. Céird? Tá bránarm. Tá bránart? Má go me. Tá bránarm a ghirt me. Ach, Bernie, na bych mé beirt fumsa. Mín se bhá ní steachna sin má gharta. Seo, be deocha lein. Ja, bécéit. Well, our kid hen, hagadi Romeo and Juliet. You must have started out. Oh, nee, Seelen. What? Wie moet het zo late? You're really exciting your tank, het hoefje. Sin go tíirech bhí wein? Fúnart? Ja, sin tá. Sure, beidir go seán ag salí lein. Yeah, the more the merrier. Jerry and Ishko Sean, Graham. Oh, Colleen Allen. A dog me grái. Oh, you walked on nonchalant in his the whole way. Ní nóí denim leat. Ce fád in nefi minte? Scef hawl na tí metínte, Tam se noran, ní raach trochoculde. Angela, go cúrla le se fin lasí sin, eh? Tá tú lein bullshit a hiig. Arcan on the mirror. Spoilation gan ahan ni bheith mar réit as go. Curious? Sin am cam go den neri, har sí le hesan an sé mas mórla. Har sí wada vale. Níos a cefa an neidir ddim níor a fi híhal. An simba le decio. Sure, acid a tunch. A bhí hil 3 gin and tonic with a hon? Anya, ce bhfuil tú? Okay. Oh, Emer, it's fust the hay. Yeah. Níl am tar seach fós. Mac, cad é do bheas ar aní clúsa? Ar chalí ní na bhar bhuachlaí. Ar chalíní? Well, armsa. Bhí smíad bhar cúpa pá le chuirmach clúsa. It's in the hour, Emer. Actually, but it's a cool art. Could you help Jason? Yeah, that's a cool, Emer. Yeah, go for it. Brenny, seo hí Emer ní crár ní dig ní a chacht. Well, Sigma. Sort. Casey, yeah. Stoiger leor an cafe oscailt trí híos a teachtain a fetréibse. Rita? An cafe? Oh, go mé leisceil. Yeah, bíon chuineáit cún hééis na nola churéchaí. Agus dead teacham san níos mó amachcha sa máile le Jason agus le Emer. Jason agus Emer sach sean is noch, Capan siad é go bhfuil réchaí. Emer agus chuid fáinní clúsa. Níl seachan na hús agus tusa. Tá údar achran amsa letsa faoin na deall fáinní céna. Lumsa? Níor me se tada le? Ná rúr tú le go méid go déasara. Gus tá a téna meas tá Emer orsa. Níor amach a gínseach an íirna? Fach si go déasara. Brana is dégór an isise. Ní seach a gur i héna chur an niúl mar a decha, bheit neamh spleach. Leis na mílte Paul na clós. Ar Jack. Tá sí rógla na léidir sin. Come on, Risa, dead chun scéal bheith wad níos massa. Body piercing is in now, you know. Ní lánach fashion, sin amazing. Well, níor as an gur tuach a tócí leis an body piercing céna. Ní aici mé ná ní slíbar na wetéin. Ánach fecin? Well, ní han sin is arán nach chfuil si dá.
Oh, ní chuir an háirta. Oh, cowits na leabhar just go muid ma. These are them. Mommy's boy. Shut up, Mac. Do you hear? Ash supposed to scream him. No worries, that to go back in the hasty. Yeah. What would you know? Inside information. Gully. Er while at Tara screwed on the nog. Get lost. Darida. Dinish Aligon. For you ruin me. Oh, that's too much. Well, it's toch gefeit the mind splits. As long as na needs to worm. For to be Jason you swat. Mac, you're full of shit. Ain't you nally gacherdom? Didn't you first and for Hennegs Patty? Cared? On made all my hash like leave. Zinish Hallie that's knuckle patty on leave. On leave? Right, well, nee, who's not a shin. He will sat a shin, huh? Hey, fan, tuggerea. Ain't you nally gacherdom? Does it hain a shin? Inish near them, Mac. I'm not messing. Tom, I gish the fear, man. Kill a maximum or shin, huh?